Poštovanje, dragi prijatelji, moje ime je Ivan i umjesto planiranog Tecno Spark 20 Pro Plus ipak je kod mene završio nov neopakovan Samsung A35. Jeste da je model izašao još početkom godine, da svi sve znate vezano za njega, ali eto prilike da ja kao neko ko baš i ne voli previše Samsung, da se ponovo upoznam ovog puta malo detaljnije sa One UI korisničkim interfejsom, da vidimo ima li nešto struje u ovom modelu. Lepo deluje u ruci, definitivno. Ostavlja onako malo skuplji osjećaj, mada imam utisak da kad bi pao kao što je pao i onaj Honor, ne bi bolje prošao. U svakom slučaju, telefon je plaćen daleko ispod cene. Veliki pozdrav za Miljana Smartphone Arena. A kako je došlo do toga da umjesto Tecno Spark 20 Pro Plus ja dođem do ovog modela, saznaćete u nekom od narednih videa. To će biti bloopers video, zanimljiva situacija. Naime, došlo je do krađe telefona, ja sam dobio pakovanje, odradio unboxing u kome je sve bilo sem telefona. Miljan je kao pravi gospodin prihvatio to, rekao je da odaberem neki telefon. Ja sam odabrao ovaj Samsung i dobio sam na poklon kaljeno staklo, tako da svaka preporuka za Smartphone Arena i Miljana, koji je zaista jedan izuzetno pošten momak. A kakav će biti ovaj telefon, od sutra ga koristim kao svoj primarni, pa ću vam za nekih 7-8 dana detaljno u recenziji reći sve o njemu. A do tada ja vas pozdravljam.